Ka lempong ilakai football Western Ribhoi League arajar apusau balak pelong deka Western Ribhoi Association kala poino sya kabakut hadin ka jingikun final kaba along henin kesngi hapaden ka Pathar Khama SC persya ya ka Umlakro SC Hamaran Western Ribhoi Umsau Pathar Khama ya kate ka lempong ilakai lawan penha perdana da ubah Hamdat Singh Doleng Presiden ka Meghalaya Football Association kum ukongsan ba Victor Rani NBC ka Jirang kum usumbur kongsan ba Repulus nong tri uway na kiri rong ba kathan kinong ilam ka WRBSA berkiwe-kiwe hakate ka lempong ka Pathar Khama ka along kalado da ka papelim shigol anot persya ya ka Umlakro. Berkini dari sini ke Bakhaddo bersenhak pada berkini ki atlet ki team ke Pathar Khama Sport Club berke Umlakro Sport Club kelas boy sekene ka final football tingin tip mano banra ya kene ka tournament और इसे दो बगने का अधीन बच्चों करने का टूर्नामेंट किन्हीं की बच्चों किन्हीं रिप्रेजेंट जगह शिलोंग सुपर लीग नब्बे का देने का लाइक में था ngai kublai kerpang ya kini ki chief guest ki balawan na tu na singai na tu na Shillong ba Hamlet Doleng bedairu ki president jong ka Meghalaya Football Association rengkat ba Krip bedai ba vice president jong ka Meghalaya Football Tournament ngai kublai kerpang ki officer lapulai ya por ka ba rodor jong ki ban ha kani ka jaka ka jongi ban wi ka madan ka balong ka khara Bangidang yakran batisar ba kadon ka proposal naga state government naga sport department ba ki man ka district ila ay yakane ka artificial turf ye nidang ya kran ba dumele la ki propose ne am naga bunda ka Jirang constituency sik ba dibab insa ay isar ye bit haga din kan dogi te gi ki khon samla jong kane ka Western Ribhoi ilapok kiu ha hakane ka liang ka football ting ikwa bagni kon samla hoy i bagane ka snam ki baladat haga pinlong ka tournament ka district ru la poisha ka din job bat munta kane ka tournament bapne ka Western Ribhoi Sport Association di tino team ki job ila represent haga state level Kamno katno kalong the team sarong yani kum ki fight bar nang song jong ka consensi hi bara kuwe Tikon shot at liam jong ka Meghalaya Football Association yai kubai yihi ka Western Ribhoi Association ka Blatristom Bangpong ya ka League Barkawai ka bangpa ban pa na por kalong banlong kinakam jong ka Nono Association kenal Kamdai kejintrai ke biar pisal ni ke biar tulok. Kedai kejintrai ke begidan kejingkit hliye. Baru berganti ke sports ke football hakan ni ke thai. Ngai tu pi ke association apadeng kejenge ke ba pi bidon ngatip ha nrai belia cikmat bila thoni dia tu pi ban pelong ya ke digeli ke job. Bar dokumen ru bani tu pi ba kejing le football nata apa ke Islam Meghalaya bro akui kelalong ke papa bah. Menchua habrat jelekai football kikot player Nasor bani football Shanghai no gendong. Neremanta pada kela bak. Habrat jelekai football Hasor kibobun ki player duan na Shanghai no gendong. Kani pedi yang jalan tiu jong jelekai football apa jalan Meghalaya di pura kawai. Kom ke Meghalaya Football Association idon ka thong ban ganti football tang Asor Malaysia nu kithain keleng ban ganti yang jelekai football. Barkani kali ke bola pelong
the Western Riverway Sport Association. Kiba job tentang kaski na kini league. Kinyo abani kini ia nama tu hak Meghalaya Super League. Kaba bara ia association kiba affiliate but the Meghalaya Football Association kinongjong kinsi kindu kawai association persya ikut pat bani kini ia nama ladu. Jika kentu ba kebetulan ini atlet team ba kemas kiam ba team kebiwa jengjop kamnya bah kerba pila bania pedi ia sabtu kapodon pi but kuwait pada team kibajok le kuwait ke association